Assalamu alaikum. Okomori mwana majue yayo dunga za fikra za hatu na za falsafa za hatu timsalimuni. Salamu mwanamsho wangu Hanifa. Salamu mwanamsho wangu Kokwa Ben Yazid. Salamu okomori kao mnire za salamu mama Abdere. Hanyo ntipia ikao mhane mazoea ukaya eni wakati ranji ya vanu ni urengo wakati mridungu. Wenge utukufu hanyu heni ikao ye yona rinji ya harmaze mimbar zenu ye urengo wakati haishia ema kauluri ambao vanu mwandu wa mfumo wahuana ziwana hatu ukaya ngarjo ukaya baha wasawari je harma zumba za ilmu ikao nguju jelia wende warenge ilmu ya ungwana ilmu ya imani yukaya washinde wafai emiji hatu nana mabavu hatu biidhnillahi alkarim. Evenge sirengesho bahasha usikwale unu mjihundo harmaze nzia mbali na mbali zaze entourage za Marseille. Unu usiku wangwana ukaya usiku unu si ujua rirenge usiku unu si ujua rirenge nzia zinu ili rione heli emajera yaliyo amshukurio ukaya ngarjunda eksema kati yanu inu alama yukaya rijuha wanono rishelewa nambabiza ndongotsa zila yukaya alhamdulillah ngasi nambabiza dabidabi shake jatongeza salamu wa mtukufu wa jimbari kejatongeza yukaya kershindi rarongoa ara tekeleza zefalki za hatu suba mziro bwa komori mongoni mwesha nikahuba ninjevanu dukaya emwana mkomori ranguba la hatabanu hakadamisiwa ze hakizahe na ha nguono ze tabu nziro kabatifu kuo ziro la tumrema arimwa emaisha mshinzi hahe shahosoni mwahe tujuru hali sibiri hali ambari kati mru ukaya ya shinde ya jitekeleze ukaya vanu ala kuli hali untimwendu wabidi ukinaize mwana mkomori evenge kabati fukuo ratulio na wakomori mafukuo yao yende daraja ukaya hata ilamba hinru mshinzi hatu ukaya mwanadamu ya hundemendu yale eshahulaisho kashiti ukaya ngaribaba isi wao hamandeze nyunyi leo mwana mkomori yevumbuliwa nkode yamba hindu ili ombaba hanu ngwendo mbio harimweda harilonio inu evenge yo tabunziro ikao nsi ya komori iwasulishiwa ni wandu hindini madhamana wajana na waleo warasulisha mbabanu hamadabanu evenge karnauzia hojabanu oeshelezo wa komori yokana mwana hane na reshelezo wa komori yokana resheleye lebeshelea la hatuna lesheleye ihora laya na vanu rieshio no juzi masuala eba ihorendao imakatire ya jao ngarjoka yenshina mnaji izo ndize falsafa za hatu yokaya si urengesho bahasha wakati amanda unu rihea harimaze mimbari zinu ili rimtekelezani makaulu ikao ngaro hao harimale jao fula mola hatu hezi koza mshinzi zire mao letoifa la Komori makauli kao makauli yanu kabati mwanadamu kaya haswaliti mru ya jevanu ya zambe ya jia zambe naye makauli yokaya makauli yokanga roho harma jaufu la moyo la mwanadamu lono sikitifu ya simbu hao le roho ya hae heli ya unao toifa ikao ibidilike toifa jitenge na maisha bora heka waida ya hensi hatu nombaba hanu ya rema avondo vanu ikao izorjoka uzambavanu ngarombo Mwenyezi Mungu zinyongohe ngarombo Mwenyezi Mungu zikinaize mwana mkomori wa Saulo na zetabu hamadami au jaondo hamadasi utu subuti hajabanu ya zamba au turengeshwa baho yokaya jabanu ya zambe yashinde yakina yokaya vanu zetabu nzio nao zinutabu yokaya wana wakomori wonti pia ngwa wanao zetabu zenu evengehenda reka wairi wararuwa ni watanu ngarduzi habili hata huenda rihunre dhamana ujokaya ya kaina irumbi neleto ifalinu yaje yaelewe yashinde yada ili leto ifala hatu zinu inshallah. Ngamina mada njo zibira vanu hokaya tsinikiwa barua nivesheye salamu mtukufu mwanamsho hatu zaituni nivesheye mtukufu hatu alimsamilio
barua hiyo tsinikiwa yote ngwenio sikwa jana tsirenge ahadi yokaya ngamjonike barua hiyo ono harimale tengwe ili yaone ukaya vanu wako mori ngwaridungao ze falsafa rizambao vanu wako mori wansi pia ngwadungao ze falsafa za hatu na angazi wajivi yao ikaitokaya mwanadamu hatekeleza kauli yokale kauli lila kejabidi livehoa helila shaibidi remwa harima mlima yokawa enujoka uhavala ya ishilema kauli wala ngujo simbo hohenda ngebidio wasane wadoja vanue rekebesha ukangarjoka waonde makonseye mahuyo yokaya ngwari konseyo hatari wasuli daraja hamadazin inna lillahi wa inna ilahi rajiun amjoka utekeleza makaulu vanu yahele toifa omba vanu lirdilive hao ukaya rikahari mautwana wahembeberu demzungu yokaya hakautabisha zefami zatu wabaya hatu wariju huyu watongale orilo wajuu wa fulani rilo zilengwe za fulani waono tabu nziro harumwe komori hatu warengwa shechesha komori na wazungu wakawasimbua za roho za hao wakawatortuire harma hani tartibu zokaya wawatabishe harma za ankili kwa juhamba harma usimbufu izo ndongo zetare hizi holao ni aminio kaya zembwanarzi wanaozinu ngawajo ujadahari wajo ujakarne yokangwa wajo hola zetarehi ziholao harma komori hatu rajohanza ike komori nrahafu komori ya watonia na ungwana inshallah ibenge ngamjovira harima enkodombada iremao mabavu ya hatu yembahu maikao ngefu kwao ngeveresao zemba zaho wakazi wa komori emakatiri lonao yanu ne makati ya jao heza pangwa zasa zaelewa wahisio kai mwana mkomori leongu joka kubalia rohe harma utwana harma mzungu ya rengo mtwana harma mkomori hamadasi ala kulli hali kejecho kayota abunziro ikaizo njoka uzambavanu leo zende daraja zitilo nziani ikabanu ngasina uadilifu wizo nozo kaya ibidiri hunde wa komori yokaya leora ngasina wanadamu yokaya ngasihuri shababu hewanru ikawa wajuja wapangie mwana mkomori yokawarengesha hera nya mkomori washiadili ilishifanya nsi kamili shahuziro uliondo ukaya ngaranzor jerengo ritilo sanjeni ritilo harma tabu ili rikevala ridotumia wanru werenga wejazema vosho hao karna humbani nafasi gari mwambia ni ukaya iheli mjirendo wakaidi yoka mrengeze bienza ya komori mjina emeshe deheli vaturanu nkamsi rijo uhima vanu rimwambia nikavangari mrambu waone kariti na uzo mrendani ramhozani javo mhoza ule toifa la komori ala kulihali shahoshinda rizambe hoshinda rivembeye omba vanu yoka monzo mrivehe rambo wakomoruka na mwana hane soza hanyunyi wakomori kamkubali mwana hana zoza hanyunyi wakomori kamkubali mtawa ya andhabu zoza hanyunyi wakomori ikanga muhisi yoka zanoze nunga mzio nao yoka vanu ngari mwana hanao ni rongoyo kamtuanza mwana hane au nga mwana hanao iyo aferi ya hane shahoja rizambe ngarjo zamba riwambie madhalimu makatili mafujari warenge komori hatu hava harloni yoyinu warithi tabunziro za kurendwe mwana mkomori riwambio kavanu ngasivanu ngarionao zenongo mzifanyao na ngari mdunga oni hata mpaka ekomori hatu yende daraja yoka ekomori ibalighi inshallah ni virembavi arima mtukufu hatu Abdul Hassani zetambu rishi yokaya ngazi mhundao kama mbu Mwenyezi Mungu nisande nzivire mbavi inshallah nguju mhifadhi mbavano alio biidhnillahil karim nivire hadisi yokaya tiono sukwa juzi informansi ukaya rika ya mabangweni munu dasina wanru waka rehemu ze fikirambi za tilo komori ne rejimu ya mafujari ilo komori makatiano tiziparoza amba tufanya video nga mzambo vanu yokaya ewe endongo eni ulona mwana wanzo ende vakansi komori kazia ya timbehe makatirlo nao yanu bawongo de hansi nchembi hoso ni mwana hola kana provumbulo ensi hatu ya kubalia ende na ibidiri ninko wana wanu mahaba ya yohanza ensi tiparoza amba tizirejeza maranda runga mfikiri wakomori wahisi yokaya vala zenongozi lo komori vala zono zoka wanangwa jojo wadiwazi ngono sirele wao ritsojo paroshinari diwazena kama inu kwa johamba wanatiti wala nadamu wenza beshelea tsibahi wana wamanga
wojwa warenge watia maudunga mju wa fara wende komori hata kwa nahenda komori heze tabu nziro waziona zede famizi sufreo komori evenge siono mwana nyasi yokaya haka hunu hakado kanolevi wa itwani bayende komori hende nkodo mbada ya ibali ya hamba Mwenyezi Mungu nsamihi avoka oimruna kadomre makoti sina la shetani haka Mwenyezi Mungu hizo naziona komori ebengenga mjovira mbabi harimwazi habari za mwana nyasi huo wanu inshallah ndudini vire mbabi ukayatsi ono wanadamu ikawe satamaya kwa sina taratibu zofanya ukaya ngwaeleo kaya wambo wako morindabo hata zanrabo zilanga ngwarengo wetinoho nguoni kwa sina umahala hovira kwa sina mbarongo zilofanya ebenge ngwa jodo fanya ze scenario zila wehenda wepuasheo watonisho wepuaimba vila wabidi waigarde wardiwe ilata natsiono mahadisi ya jiri mafoto ya tilonzuani wanru madhamana wa mafujari walona ufujari wahenda harima zamba nzuani za wanantomati ko hata emani mrungu tsone emani o wade ono ariola mru swadiza ula waziri wa dima na fijo na hayasa na ekonomi yakawaswili harmanozi helila yende ya puensi ya komorsheo yende ya pue dhamana yabidi ya kevala adilile toifa lahahe awe mara yahahe yende ya wapuesho harmana kama hamada zila ala kuli hali evenge amfikiri tsiviria zemada ya ukange bidon zivira. Assalamu alaikum wa maravide. Amjodo somaze komanteri watukufu. Samahani batseshelea mada na bidini ni virevanu nsijodi waza samahani watukufu. Handani tsinikiwa uruma wahaho mwanama alimsamilio okaya tsinikiwa uruma wa place ya Strasbourg ni uninke ukambise uskwa juzi ukafanya video ukavumbua wanadamu ikao za alama za mwanadamu tretre ari ibidi ya rengo atilwa mbingu evenge zuki watu ikawa ya udunga ze falsafa za hatu heni mzimadasi hanambio kanga murumali msamilio ndamwambio kaya osilamu ko jamba jau heni mwanadamu ya rutadi harimandongo itoka uyonsi wepula shahitwa haninka zisimu za wanru mjovungwa nusu ya zisimu za wanru bal hamba mruhama isi hakahimidi wola ibidi kajabidi ende atilwa pirizo shamrola zendongo yafanya zila izo ya kahamba nizo ya renda mroleto bidi apula shahitwa hamba hadisi yokaya havumbando hamba msaidie hamba mruhamandola itabia yafanya raona yokaya ola habala haka yena mamadu hakinyume mruhamandola ole bidi atopula shahitwa havumbua eziliyo emakatianu uko heni mruhabaha ngutafunyo ema kaulu ya harmaza habari zenu wanruhamanda wala wanadamu wabidu wapulezitwa ebengo hani nkawo ruma ngotengweni vangunga muni nkotengweni mwanama alimsamilio arirejeza ema kaulu yaho ukawandwala kwa javuliwa wakemfungeni shari wavuliwa wapula shahitwa ono heze tabia nziro warenda ele toifa la Komori ono ne tamaya wakawanikewa wa Komori nezo enda warenda mwanama mtukufu alimsamilio ebengenga muamini ngabo wanadamu wenji wandungao na wajohu mdunga oruma mwoti wasilisha na abo amini njenje za kaulu harimwezo ya nabia njavungu za kaulu harimwezo ya nabia shaizo ya nabia tisana tizamba harimwatengo ngam amini zenongwezo ziwasilisha Allah. Umsiba mziro wa Komori yokaya ujiri riwono upangwa usawelewa rijua kawa umsiba ula msiba ukaya ukapangwa ndani shaende daraja balaba sazila yanze msiba mziro kaya rikana daula ya Komori rakauruma ni wazungu koyakana shahahe koyakana mwamala hahe waja warengele chale lahe Komori yokamili wajimilikisha wazungu wala wakana mazamba ya hatu ya he arlu ya Komori leongo ishio inonde arlu ya Bomeri
hula huishende arli ya tijindovi warenge leongwa huzau wa komori ngwendoe hula no wanaswara wala au no warithi no wanaswara shake jatongeza yabo eni akana hakana emba mama la hahe hakauliviswa la tete ni ando hindini hakauliviswa no wazungu rienshi harma shida shamida na mida hatari waswili nguna rehemu mzee wa hatu mzee mbalia nguna rehemu wazee wa hatu ikao wawana mbwana harima le taifa la Komori yokaya Komori ikensi huri mito jodo zirejeza etahatima zahanyu rjodo mfanyani neze hauli zahanyu dodo javanore mvumbuani remwambiani ukaya kamjara mvuza bure hokaye Komori yenu ngiona wanadamu wayanzao hamande heli mwakanze Komori ila ngiona wanadamu wajo yanziza njema hamande heli mwanzize Komori ila njema amini vala kamja anzize Komori inuyi hokaya otwana na ukamwanadamu wake huri yoti sawa zono mbili tofauti zono mbili ukaonga amini ukaa heni mwanadamu ya jisi kange huri harmano itoka uyonti wa mwanadamu ya bidi yake fahari wa mwanadamu ikawa ibidi ya roho ya hae lala yake hama bala hano majaza mzamge halala hokaya uhosa roho ya hae izo ndeze mbio za hanyu mwaka mzende wazee watu watukufu mlala vema nekanga bomba vyenyenga ukange na moyo mguna mbirili hanjema onimbabano aliyo emakaulu yanu yadoye shia noeshelea zemba anazaziwa ni harma Komori hatu noeshelea za riski wazifanya wakauana waendelea daraja wakauana na onduaka na mizinga yukaona damu ikawa harma dunia ikakwa tso hiswa wavili wararu harma dunia harma ndongo za zokaya onde de mapisansi wa Komori wa dunia ibenge muhimi mshamiri na ndo amanda wao mhabili mkolona lawe ni mka Dar Salama wasa mka Bushini ni wasaya mka harmenzen simbali na mbali mka uhabili hanyonsi pia mkolona lawe Mwenyezi Mungu hamnikanize ebahati wono na ujizi na usubirifu yoka ya mfanya hata mtowensi ya Komori harma tabu etabu mwaka mwitowa mkahamba bala etabu ilawa hukayanga mjohuja mkaensi mfanyeze kanuni za hemana Mkomori yaelewe kabala risimbuha vale Komori inuiti ono tabu vale Komori inui zimbuha muhimi leo mja mbeha wajuhu wahanyu wanahanyu warengeze taifa la Komori kabatsi mrueshelo Komori ngono mbio hende mbio hano kabanu ngamprofite noendi ngamprofite bei Komori ino abahanga mina engasina embeinu ngari hamango leziwa ebengene mbio tsainu ija ngena ndangembio ya hangu ba mbio ija hadi wazaka ila mbio ya bidifa Komori kamili hadi wazaka Komori ila Komori yakairengwa ni waze wakana hikma watukane maarifa mloni nao nyimaja leo waze wakana hikma watukana yani harima daraja nao ya teknoloji watukaniyo shawaka honela hule yonde de hikma wakaniyo wakahonela hule hoka na lebe sheria lokaya vanu hoka ya hoka mtwana noka huri yote sawa warenge makaulu yala kwa jaka wana za muoni zakazika huja shando toka leo na toka huri leoni ujokana imna arli wahahe yake ajimilikesheka ila arli hahe leo jokana imna mhogo hahe ya jende ya mhuze ya mrumie he faida hahe yonde faida waze wala wakauona shakwa jaka uona mtu amini yokaye makati ya wakaonelea na daraja za saya leo omsiba rilonwendi omsiba rilonyo Komori leo ngionda leo ngamwona ka 2022 bientôt 2023 wanadamu ngwendo mbio wanadamu ngwasaruha mbio hosingania mtsole hamapala lando wakati rilisa uzenzi wa hunu ono mwanadamu aliono mkate otondo wajo wali sazenjone zenzo na ulanga wanadamu ambao warengao fahari ono yokaba ne Komori hatunga sifahari balanga wanadamu ambao kawasubuto wajarma ze ndini ze krazinu wanzi ha Komori hunu tuva bien zeno zatu safa en 2023 ala kulli hal ketsu jise Komori ketsu ni kesharafu ya waze waka waendela ambie Komori hiyo harima ndongo zinji ngamjoka ngwafanyao shekamba hokaye Komori jana rikaba larka na majaishi nguna rehemu mongozi aliswali hakaurenge majeshi ala we hawa bada samlini wenda bala wefanya tartibu yokana mlime wono
no watu anawaka mabeberu wakayabo wakaufanya taratibu yokaya wanadamu walime nsohole yo Komori leo ngario nawe zijirio ukaya yala masoroda wabidi wabirilizi wagoji wale taifa waondo wanrenda ombio wa warehitwa ngamona ila nsohole abidi hizuani ni mbazazi fulani leo soroda wa mzinga ngui milio erisasi hahe haimilia vala ili yahuze nsohole yahuze raia hansohole rambilo kaila nsohole ya jamsaada ngweirenga uhezova mnanyosi warengeze malizila wajifainishe mabosho hao ibingeye amjoka amba hadisi banu gamina zuki wangu ya hapari bahi haka vakansi Komori hamba ngodo vakansi Komori mashuhulini bahi hajani para hamba bomana shewa skitiha ngabo siku rarosha mbe bahirende ho yatsunzuyu bayenda balartso parsa kamyolilo balalona majeishi le kamyolila rendo litunda ila nsohole balala majeshi ndo akauze nsohole ila zono konirika uzia zambe rende renge nsohole ila ono iliri profite baada ya nsohole ila wala majeshi ndo akauze nsohole ila evenge yo ani yo tori nziro yo kaisa iwaswili harmale toifa la Komori ni wasa yangu ngo vanu ngo hadao kabanoe mwana mkomori katsu wanazetabu nziro zihundawe Komori leo ejo ozea jambeza kweli ngu nasabishiwa na ndongo zinji wala ngufanya siasa ebanu abasiasa keja futwa ebanu abasiasa keja la dongo Komori bibi afanye siasa Komori ndo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hasangeshi bani ili atujo oze hamba siasa hahe yaifanya ndo yaifanya nai shahatso johamba jo walo yabo warendao nai ono harengo atulwa shivani Dr. Salami harengo atulwa shivani owadunga leongo shio wado ridoka na mrangwa dosari womndu ya rumishia harima posto zinji za waziri ono harengo atulwa shivani wansi pia kabatsu mruhezo nkahazo ebanu bwana nyasi mlio harima zerezo sosio leojo ozambe za tabunziro zilo Komori ngamtsojo mnasabisha na siasa siasa inungiyonda bikomori siasa yo irihanansi siasa yo erengo idziwa bapale idungana nezenguo za bapale adziwa nizo siasa ilonda siwanrika ori jabanu rihabili za tabunziro zihunda weranya mkomori kaya kaitsunu kianre Komori kaitsu stahiki ala kulli hal Komori ya leo yo kale wanadamu wakehama nchenje ono wakehama hindini nesenziwa zitiliwa emikate zentondoza mikate warambio ili balangwendo atsanso wale ala kulli hal elujo kahamba siasa ngena ambe bainu kartufanya siasa ngarambao ilera ya mkomori ya elewe ukomba bale toifa la Komori la vewa linula zinuzioneha zaidi ya mahamine wanadamu walovanu walojumo ohamba hadisi okaya yewe kamweshele ale toifa la hatu yewe le toifa la hatu ngalivewa vale le toifa la hatu linarisikinie bahoshinda risikinie le toifa linu do ushindari zambe do uhima haimara do ufungatsa kabatsi na uyandongoyo kaya Komori yo itsona tabia nziro kaya ni mwanadamu gutsodudu hamoyo yewana zenoze undawe Komori evenge oskwa leo rikavewa harma rejeziwa harma utwana wa hem Komori hamadasi urendo mtwana yarengao za mali za Komori yajimilikishe hatsana ya unde mbaba hanuvorenga mali hata hajaze mabosho hasana unde mbaba hanuvorenga mali hata hesanrabo abangu rejezo harma utwana leo enulone mnaduka ono leo ejokenda ya somo walima leo ni ujokenda besho wala wendo welole werengaza mali zao werumilie misihiri ukailande zaada za hao leo ni ujokenda rema ukumbi leo la ujokenda asome maulida ko ya johamba wala ujokane aruli hahe ngemji hudumu banga mliviso ola tete na mji hudumu ba ola yarengwa ye hamso abala nezi ya gwanzima mwama hame swadi zamera hasazi habili harme miji hatu hazamba ukana mji hudumu ba aparthiria maudu ngarendora mlibiseni la tete eni ulona aruli hahe na do ujeni ujokanzare mokumbi na do je deklare ye libiswa la tete evenge abondo bahanura kanzari waswili emana mkomori halindo ndongwende ngufanzaya
ngulo hanzaya hama dhoma na ikaonga rjoka ya wa ndo wandu wabidi warisikinie mwana mkomori za hadaza leo hawasulishwa yabo nguli viswala tata kasina ndongo yazifanyao yeti mwanadamu kangena salari yokayengu joka yunda mwezi ya yokayashindi yakingie yalise mwana hahemba hindu ko yajwangu kaheni mwezi ya dorenga patola mali yendera mabwizi mavalimu yokaya ekomori eranya mkomori hutamani nroso hutamani undi wa hayati wa hao hutamani utoka mtwana harma hayati wa hata ujohufa ranya mkomori waze watu wawani yale toifa hilo ranya mkomori waze watu wawana mwana he komori hiyo ili komori yoke huri ngamtsojo kauja mjirense helinu waje watwana warenge komori hatu ndizwatso undie le toifa latu atabai karjomba nafasi karnahumba nafasi ngarzaba wa hasira umbabane komori hatu ya waswila ala kulli hal bahina mjihudumu mbali heni mwezi eni ujoka wenda yarema wakumbi na jihudumu ya dohenda ye liva fununu harima ola swadiza mera ya ulwa mahame wende asaji declare ukasa has declare juzi yuk a partir ya maudu ebengena mjihudumu banga mjodo oliva izitwa za hanyu heni mwanadamu ulona fami ulona ndwara rudahoni ebenge mzima ngujodo mlivia owailia ke kwa livia izo pia nde mitihani yakaya ngamtini wao nyitoifa la Komoro abo mtsohanza muone realite umbavani mwabidi mwaswili abo mtsone hatwari nziro yokange mremaoni ala kuli hali unge remao sonti pia hokaka bati mruti hosagwani sonti pia ritilosa gwani ngasarma za stress zinu sonti pia ritilosa gwani ngasarma za hudhuni zinu kabasi mwanadamu mkomori uono mbabano mkomori yatu ya wasuliwa ala kuli hali yasona hudhuni ya rohoni haa ibanu mkomori yatu ngarirense halinu irengwani mabepare watu warenga mabango harmazichi ya zabari mkomori yatu zabari ritingoro rense mabuzidu mewanu warenge komori inubahi watu warenga watu vebe hata bahi zemuzinche za hatu ze loho tsumba nwabwenga pa mabuzidu me Komori ala kuli hali yabenge sika urengesho bahashinu ni renge ye message yo ni veshe le toifa la Komori mwishie yokaya valamba banu tsindoka yanga mulo mwefanzaya sindoka ya wandu wala wa mransini wafunye macho ngwafanyozi wajibi yao shawardi ngwa na mipango yokanyo pia eni ulona daho ya hime adoli livia heni usiku na kamsina hata mbaronzi mwihundao hunu kolona shahahe shahunu shay erewe yeunikiwa heni mweze unikiwe swarafa ya hahe hunu za empar livao shaworenga waadili walekeza le toifa la hao warilekeza zenzia ikan omenje ula urendeje wende daraja wa habala wa ulekeza ili mrasi joenda bala hapo hamvubwe ili wasi jokakati lilibanda nzeni bala liparsa mruli mpasha hitwa kamera kerenge ize yonde ze empor livao heni tartibu zifanyi wao bali wenda mbio ikahushiliza ze elimiti ya hezoni ulio ngojo flashewa shawe flashewa ngojo liva welivea mandila ilangere jona ndahu ilangendo ya kuvirilie boraiya wenshi Faransa halafami jinu yinu ngwarengawa ya Komorinu warenge kama vanu ngasi harma ozane 70 ava ngasi harma ozane 50 ngasa 2022 ala kulli hali maudu ngarendora wasul 2023 kabati mwanadamu ye esprit ya tuhuwa heni mwanadamu ngonelo hule hane mwanani evenge karna ujwari mrensini mrenge Komori hatu hiyo mwirende watwana mrenge Komori hatu hiyo mfanyezo manzao kengarjoka mbani nafasi heni mbaba hanu voshindari mkomeni ngarjo mkomeani heni armu yo karishinderime ili rimremeniyo ngarjo mremaniyo ili mshinde mwaswili yokaya vanu ye Komori inu ngiona nadamu wayanzao ndasi ze armu ruloni zonde makauli hatu yanu makauli hatu yanu inuri sasi yokaya ngai mduzu wao ngarjoka mbaba numlionga mhisio yokaya ngasi na chagrin armazero hoza hatu sababu ndani evenge sika hujabanu ni vehe message yo
hosoni mwe maranya wa Komori yokaya ndini mjoka maizi harma tabu nziro zonsi pia za mwendelea oni mulong fehanzaya keko tsina hajanani wadu mwerani zenkode ze ruwaro hizo weje mvurizani jao wabidi onde walime nsohole wamnikeni nyi wa maranya wa Komori mle wondo ajawarenga ala shina tijija hapo tijibondavi wasaidiwa maudu wajodo mfanyilie ni devio kaya bala factory ngio surcharge okabala ensole ila bala renderi kahihula bala waripatsa bala warirendeje maudu ngamwambia nukazo ngazofanyiwa ulio kamninkiwa yende haruma mabavu ono enujo kusudiwa onda mna kilo bala yale shangwa rengoni wardiwe hezo pamna nyoshi ili msimbula nyi taifa la Komori keja kabahi shangwa wardiwe zila zamba za hanyu mwendo mwelima mwehunde mna mhogo ya tsonga keka mfu ono mwehunde mna mhogo mwerejeza za eroho yende darajoka ya ula vanu mwendo mna mhogo ola na muhime mdo jipanga yoko mdoshi na mwelivi aletete na balaho waze ono ngamjodoli vai aruliza hanyu mwenike mabwizi oweta maboshoni we monani malaba ebengele funa rikela hanyu bo maranya wa Komori yende message mwereon hotoka ya mkenansi yawaniwa kanuni yawaniwa wandu tayari wateze damu zao harimandu wakana risasi warula maperezida wenji harimwe Komori hatu wafanyani mipango kabati yako subuti ya liza lafusi waze watu washinda wawana zembwana zila hata watino kabati hadamu ono wahabili harimwe dunia ukai Komori hatu ngiyo huru wakauheza mbeberwe mzunguna lawe Mwenyezi Mungu yawa ekibala hiyo ukaele orto jarensensi hatu irengwani watwana wanadamu watona haya wanadamu watona imani wanadamu watona dini wale niyo kakanga una dini ala kuli hali beser jodo amba mesongo ma Islam shata dini nuko atiniyo wandu amanda wanurto karitwa rengara wandara wasananga mu mabarini aura wato harmansi wakaiho warumea wasawarenga ili rahudumu taifa la nyumeni la irumbi na murwa shangar konsoba nurdware makoti mdwama kakartufanya siasa siasa yongionda ko kaitsi Komori siasa ngionda ko kaitsi Komori yoyende ne liberté d'expression yoyende nesenguo zaba pale hokaiziwa ono evenge yonde message na kamuhimu ni vehe osoni mwe hadiseni usikitifu wenda mnyo okaya uskwa leo tijuhati parisa mafoto ya tulwa Facebook yokayari msaidie na bwana Tola yandra jahunu wende nzuani aringwa virili yao ledi mala Komori lodi mayoka mri akaombesola mri afanya hazi njema mda ukamziani mri akafanya le foto lila ukaya hato filme mbaba hanu walo wani wa hendeni wa mtomati ukaya mrungu tsoona le bungu ilo abo la rendaji ya Komori hatu yokaya ensi ya Komori yoke jaka na bezu ya angre shensi ya Komori ila ensi ya ukaya natureli yokaya ni mbendu ya tilo hapo vande juma nsi Mwenyezi Mungu hibarikisha shaka batirto joona hokaya ni wakati mwenza hakamo ya renge daula ya Komori woto kamujuza harma olanga gareshele yao makati ya kaya ya azali Mwenyezi Mungu hariveshana kama harma minazi ya hatu idudwa hudo na uvi harmwe minazi bali we paswe javu kutoka wona kujaka ujwa wano shejavu andhabu wako Mwenyezi Mungu yoto risizayo ila message yokangurubeshe yokartushinda rama hizi heni wakati ya haja nyito na kangari nao tena haja banu waja ya andhabu ya hema hungu hizo tinozo kaya ani ngizibanda ashezo no kangari singoziona ema hungu ya dhuhiri harmwe zisiwa mbali na mbali za hatu ila message rere wao mwono daraja ukatola hajar ya emani ya hemiri irdi dundwa evenge mru hamandu wotu mwono hende nzuani ono hende nguda aba ukakwatina zofanya kwatina zorenda ani wehisa zorenda ani wababa iha hukaya
ze messageri zive hao harma dunia imesajirera wa komori waeleo kaye mwana mkomori hasa harambua mbavanu ya bidiende maudu harambua mbavanu ya bidia faliki maudu kartsina mala hovira shana rusodo jirende ani mrungu tsonana da mwalo ma desespere mrungu wa harma mapicha mrungu tsonana da mwasa wesa tamaya welewa ukabanu kartsina mala hoshindaru kaza mgalar di renejo kwa komori wana sa welewa even getska uja justin tovira imna message huo nambio wandu walaka even ukamtu jirande konti kamtu doangala zenye dozi niyo kaya heli deja za image zanyu zilio harma zenye dozi nu wakomori ngwa muona oni nai wakomori ngwa dudu haumona nyi wakomori wasa waleme yananyi wakomori billahi watukiwa nanyi ikawe makonseye mlo nao ngwa virowe mremani makotsi wamba vanu wakomori ngari oza urimambia niko wakomori wasa wale mawananyi ukaza tabu nziro zire mawe komori wallahi bilahi zisazisha mpaka zende daraja nziro yokaya heni mwana mkomori ulono uwatonya wahahe ulono ungwana wahahe nguono kaya zano zilo komori zinu zisazende daraja harma daraja yokaya kabati mwana mkomori yaka uhisi yokaya komori ngejo wasuli daraja mande ensongeza ndanyibo mabwizi ensongeza ndanyibo watwana ensongeza ndanyibo wanro watona roho washavuroho maene harma zidara za daula za komori ya zabidi zike zidara za daula simambia niyokaya ngamjorenge shoba shinu nirande homage umbabanu mwananyasi Abdalla Abdu Hassani alias Agwaliyo yokaya Mwenyezi Mungu na mokowe yamninke unono wa daima samahani heli yokaya ngar amini yokaya maudu ya jeze tarehi zahe ze image zahe zinu zishinde zijezi wali harma dunia bali ya komori hatu wabaki wanro wajo utusahe tarehi washinde wehole mbavanu ya kaya ikaza evenge mnguna uninke unono wa daima ohanza Mwenyezi Mungu rijerio nane duniani vano kamngu wavenze heni mndu yashinde yambe ze letwara moya kanilo harma wakati mziro wa madaunu heni mndu yashinde yambe ze tabu nziro ya kavzione haku harma wakati ya madaunu heni mndu yarambuwe mananya haukweli hokangar amini yokaya uwenji ngwa jo harma zabarizin shakar surambulana shanga amini ngarjoja wakati yokaya garjo rambulana hawatonia garjo rambulana haukweli garjo rambulana hasivuzi inshallah biidhnillahi alkarim ono tizambe ukaya mina mwananyasi ikao hakamu rika harmwe mabangwe mbelina mbali rika ushindana reambaze tabu nziro zire mawe komori yehoso ni mwahe hatoka ujumu ambe ukaya rema gozibile koti Mwenyezi Mungu hii yeka latsa hata hambe hata nsa ya sindanu yeto yanziha hareme rada shahi hata hamsindi honu muhasi komori hende hanambiazo holi maha anambia ukaya bosoba sido jita komori nakaya ukaye mroyo itimre makoti nombaba ni yawasulishe komori wallahi billah samahani ba ambokaya sido jita yokaya ole mwanadamu yokaya timre makoti evengeri wasule daraja yokaya ala kuli hali ono hambokaya eshaka unisulaje ndo ngende nibosoba shaka unisulaje tika usulaje ukatika wisi yoka enjour ngamjore je Faransa sha wallahi ze tabu nziro ziliyo komori tabu nziro kaya ani ngamji ntidoju saukaya idabanu na ama waensho heda hari walovo vonsijuvanu wanungwa enshoje inu daraja yoka mwanadamu atola la tojifia hema ensha madziro wale komori banu ono mtumkaza ndabo ya mwanadamu kanga amini ngujozi temwanye ono hakaunambiazo ndahu la visitation squad juzi informanti honambie maisha madziro kahaya ono bahi hamba busoba bishonga na mapesa kutsonda mbahindu ono hamba wana majimbi wane ral majana manane wallahi billah mnujo kana majana manane hata kadonga evingi hapo ndo vanu ya komori ya wasuliwa sikaurengeshwa bahashinu ili ni jevanu wono niambie wala wanadamu yokaya oka hata vahangwa nzo warendo wa komori malaba mwanzo warendo kwa komori kwa turambuwa hele dunia yenshiyo ne hele komori yenshiyo ukaye komori ngenshiyo dingoni mara zihukume hana zensi majirani wafunye matongo asaruhombi yo wende usoni Nti majirani watoto wa mahakume na mitano wende daraja ngwafanya logisieli washinda wasahilishe harma mrongo fulani zisaidiensi
zensi majirani washinde wende daraja ngwaona harma mpango daraja saile yokaya washinde wajikinu yokaleo mwono Rwanda wende daraja yoka ngwendo daraja yoka watamie gari la walifanya hiyo ono la fanywa vonsi juu yao inge yaonde majirani ndo filingeo harma daraja ya ndongo hamadizo si wa Komori 2022 bientôt areno 2023 ngartino jihansi yokaya risaruhe rende ndahuvirjo parsamanso hole kwa kuna kujonda mabango huzomba nsole yavo wala jeshi ya bidiende daraja yokaya virlemo na Mkomori ngejumo virla majuna nso hole ili yashina onde tartibu ya dorenga yetsambaza ya dorenga yetsambazo wa Komori jau hamabalangu tsambazo nziwa yondo mbava hanura shindara wasu ili ya 2022 ono na yezi za peu za tende harma Komori hiyo eba maudu ngarjuka uyashije ala kuli hali inunde anosi ngarzambao ngaru aminio kaye makauliano ngajo uri hukumu maudu na ngajo tilo maudu waju watu wadweshia ye maudu ngarju yanshije ngarju yanshinai rienshi hau zero ekakarja hima haonse haimara rawana neze tabu nziro zinu ekakarja himara to wanruanu rahudumu taifa la Irumbi wallahi ngarju yanshi hau zero anabanu zeno azjuha daraja ya za juyu hana banu evengeza hatuna lezi ndo kari wambie do ujavanu ha imani na Irumbi ranzensi ha Irumbi ranzensi ha ukweli ranzensi ha upezo wa matso shatsi ndo anza yensi hanrabo na mnyanya na mswalata babo izonda bukartwana yensi ngamrengo shobashinu ni propose yokaya ni wanadamu ikao ngamfikirio emaudi ya Komori ike jejo wakati yokaya leo omsomo hona hatu walobonsi rajifaliki harma tarehimbi ya Komori ya hemwa na Mkomori ni tarehinje mahemwa na Mkomori ilira lele mawatonia harima daraja fulani ya klasi fulani hata harma klasi fulani waka programu yokangar lelo mawatonia harma Komori ila rahola za tarehi za wanadamu wapeu wa Komori ritsinji harma bob denarina wao bawa mzungu shanarinji harma tarehi ya hewa Komori heni mwanadamu ya kosione uyi heni mwanadamu ya enda daraja yokaya hawasuli daraja yokaya hasaidi ya ambi harma Komorinu heni mwanadamu ya bidia tsange mtsango mwema harma Komori ya tsanga mtsango mui raka ora wasuli daraja hiyo yokaya harma klasi fulani na klasi fulani raje hansi ne daraja hiyo ralela wana mawatwania hokaya shone sharipu za Komori diplomu ya madifu yao kanga mlango shabashi nunrande homage mbanzi wa hatu mbapanza besande heli yamfikiri wala hafanya jimbo squad zina mtana mwende mwalishilie okaambaza diploma za malifu hizo si diploma yokaya zifayensi evengeza diploma hizo ngazi wasilo daraja ukanga mwana wa mwana wa maha 18 ngwendo daraja harma Komori hiyo hambange na doktora mwana wa maha 20 ngwendo daraja yokaya hanjia harma za university nku za dunia ono shaindongo sindiyo ya omalifu ya jazi wa harma ndini shakartulele mawatwania ngona diploma shakawatsima watwania ngam amini hoshida retrapeo mea wa hatu ujao do shindari planifie za habari hizo rehensi daraja yokaya harma klasi fulani hata harma klasi fulani ngari lelao mawatwania uwatwania ndiye mwana ujojua yaishie hambilo tarehe ya mwana Mkomori ya dhulumu le taifa laha ne mwana Mkomori ya honore le taifa laha ngam amini ya daraja hiyo mwana uongo joka na lebeshelea eni wakati ya joenda daraja ya somwae x of 2 ono na tijindini ne vale mchina au 3e siècle mchina fanya ndongo fulani shangu joka na le beshelea la Komori hahe nge wakati yula ya hunde le beshelea loka yende yasome tarehe ya mzungu au ya tarehe ya dunia au wakati yula watwania he mwana walanga amini ngojo huja maudu yasoma hunde za diploma kazna uka diploma za malifu yasoma hunde ya diploma ngujoka na le beshelea ukavango mwanzo ne hense tarehe yango ne Komori maudu ya shele tarehe inu ya leo ijoka holo maudu ni ke mongoni wanadamu wasaidi ya hense ngam amini ikaru wasule daraja hiyo nga emawatwania maudu ngarjuka na espore Komori ya maudu yokange juja wanruwa juka na Irumbi ndongo itso ndiyo
ngartingojo kaukana emalifu yao ya jaye harmaza kasha ya jaye harmaza chiranka ya keka doja isaidia yensi wenji bese wajokana irumbi wahenda harmaza zensi mbele mbali wasoma wanadamu ikao wakanza zensi za hao tarehi zinji ono ikaonga rijuao kaya Mandela afanya tarehi hae nensi hae ne dunia kamili na si wanruadu ikawa hariwani ya haki za ono karjo wanruenji yoka wene mbiyo yoka ya wawanili le toifa zidule hatu ono wanruauze tarehi hizo zibaki ngari aminyoka wanruenda zensi hizo wasoma wajuao tarehi wawe jabo nsiju yabo wajokana watwania shakwatu ninkiwe nafasi wa hija wa ila ankili hao washinda wanika thamani yoshinde sediensi shangwa jowe hansi wa tabiha wendelewa daraja ya ndongoza mahamine mahamitano mahamiraru ya stage basi nokangwa undo pitusi ngwasaidi yao ngendo hata hikma wakaniyo yende daraja kai walawa ngono wende daraja makati wa johansu abala wende mbio wadiwaza mahayo kaya wa wanyambwana yokaya wakausoma hao watwania wadiwaza hizo wende harumandongo zokaya wa nji haruma hosagwani wakebala wadore ngavala we toma boshoni venge ngam amini yonde faliki hangu ijo kirikabwa mono naye shake kejakiri yokabonja wona wono naritsanganye owoni naiwa hangunu wake mwanadamu ujona zaidi unopezwa matsuhanami rishinde fikira hiyo rike wadzima rishinde rone tartibu yoka rishinde ritsanganye ono fikira manda hizo ili rihuyu oshababi wajao maudu ili rihuyi uwatwania wa maudu kansi kena ujwende bwatina uwatwania sikena ujwende bwatina swara fanjema sikena ujwende bwatina wanadamu wayanzao nsingiona wanadamu wajanzao shaketi na wanadamu wanzao yensi ono nangaranzao rilele toifa lanzao yensi holelele toifa lanzao yensi ngebidoe tarehe yonsi pia ono heni mru yake juma uishelea etoifa la hayo kawensi nungiona wanadamu wayanziza harimana fulani evenge ni wanadamu ikao ngamchapauze kalamu na mrengema kaulu yanu ya rifaye komori inshallah huanza Mwenyezi Mungu nirenge mahadisi ikao tseono ya viri harma ensi ya mahame usikwa juzi na tseono na mahadisi ya kaviri harma ensi ya washili usikwa juzi yokanga mtoso na wanadamu ikao ngo harima ye linya ukaya mba ukaya muungwana ye katawa harima tengola kiungwana shamtwana de ujo jehansi harima le tengola kitwana evenge ya bora nguri amini yokanga sa harima ngwana ukanga ruwani yao za haki za mwana mkomori iyo mbwana ya ungwana heni mwanadamu ikaonge harima linyi hiyo uwa mwanadamu ikaonge harima mbwana ya ungwana ye muungwana evenge uhanza parwa muungwana na kabatsi nongo nkuyu duniani kama mwanadamu kuparwa muungwana evenge yetsi ono intervention afanya mbeni ikaonga mrande homage yokaya za image zila tiziono wakati raka wobishioni koni wandu wala pia waranze mwamala za hawonti pia waja wakahomba ngani rikabadzima mrao no mahaba yohanze komori la halila ukaya yende daraja ukaya huanzansi na watwania mwanadamu yekari hotwa roho ya hefidia no bora yawanie mwana mkomori awe mwanansi ya enshindo maudu ekaleo wa hemesajila ikaijo kama mwanadamu yajitoe fidia yende daraja ukayatoe roho ya fidia no bora wana hatu maudu wa enshindo wanadamu waonesa watwania wao ono ukaya watoa roho zao fidia rija babishioni harima plasika yo tarehe harima komori ya hatu harima tarehe ono rihimiri kahangalia zangu zokoni rajoko wana shatu wa fahari wa ikoni wakautawa wahensi wa fahari wa hao wajitowe wajichilie harma majabali ala no watsirengwa wende wahuzi wa harma shesi wa shabushini no watsirengwa wende warengwa wa utwana harma shesi wa shabushini evenge wondo fahari wa heni mwana mkomori yokaya hashindi hawa wasuli mbabanu hamadava ala harima nzia za ungwana harima watonia yokaya wania harma daula yokaya isa ilembelea daula ukaya nsipianga mwanao mbabanu ya komori ya waswili daula ukanga mwanao kaya ala kuli hali ya komori waswili harma nzia nziro zinuri zishemeza heni mwanadamu yokaya haranga shetwa shamba heni mwanadamu yokaya hajahe mindu heni mwanadamu yokaya hajidegiza mrumushe hoshinda onde tartibu yokaya ya waswili harma eplasila
ila place ya uhuru, ila place ya watania ya hajari wanilenga mwana utazinu ila mahajuza ila mahajana ngamona ezajiri o mahaunu mona okaya mba chenya ya nsohole kayit ebenge wandu hamanda wala wahundu we bahati jana aujuzi wafanya ematamko hao shahe izo nazirete nenda zi mzima harimo wanadamu wakaurongo hapo kao tsihana ntosa na salamu zahe houngwa na wahe harongo hambo kaya tsiroha enda bonze amfikiri la 77 amfikiri kanchoshela na yeheli hamba amfikiri ndeheli bahiti ransi ensi ya Komori emakati na karoha enda bonze na some ani owatwania okaya ngabo societe za prive zilona tele na wakatevesha na hizo neza hao bahyo mahala hula na kena na renge ilmu sendetse hundu mahala amanda hula kahuti hatamba alama ya mbarongozi hamande ndaiyo abotsi jieleza yokaya valaye Komori ngwaona avance ono hari mwandongo oyo za liberté d'expression za mjitamko hari mwandongo zoka mwana Mkomori ya subuti ya jitamke nge 2005 raka ujabu mbwe ngabo television ya daula Ibenge iyo alama yokaye Komori iyo ingeona nadamu wa balighi waona uhule walo an avance sha rijari wasulishi wa harma daraja yokaya izo pia zirengwa pia zisizo avance Ibenge ngamrengo daraja hamada hiyo ni rande homage wanadamu ikao opezwa matso hao ukansi harma linyi wanadamu ikao kwa tusaza zohamba ili mwana Mkomori yaelewe hatari yokaya iwasuli harma era ya Mkomori leo Namboka ya ekarishindir bakehelinu gam amini yokaya ndano zo jumabanu yoshindar libere Komori ngarjo shindar zigabili inshallah ibenge tsika urengesho bahaisho ni vitse journée yenu wasubuhi banu ndaminanyi gam amini tsirenge wakati mwinji leo mitsi mroka mi urenga wakati mwinji shami viha message tsikana rozi dina kanza nzivire ekaitsoka ya ngabona tushindana zivitsa mwazelewando ngam amini yokaya na mwishilie kadombili kadondaru mrungu jwele okabala hanza yare wasulishe mbabanu fulani ekaitsoka ya zenongo na kawanza njezi behe banu zishindi ziwasuli mridhi nema hadisi hangu na hanza njebani ya partage na minani na sheki kisha hangu nishiheza onto jaruku heza onde Komori heni wakati ni heza wekiki heza tabunziro zi onde Komori ngam amini yokaya ndongo hamada hizo izo zo partage wazima eketso katzibitsa nayi ndongo kazibiri nayi mnirenge kanje jwanza nje nivitse nayi shati jwanza nje nilekeze nitsengenzia enzie yatsengwa nidunge nikemongono wanadamu wajodunga enzia che jeli niyo nao ozuki wangu Said Yasin yokaya yekasaza bwelo hura mwana Omar Mirali wananyasi kao Nurdin Mbaye Haji Mbaye ono alimsamilio El Arif Saadi Barufu Fahardini wenji Dima Abubakari wokwala wanziha harenge wakati wao kaheni wakati wahaja wanzihe wa ili warunrumu wa Komori waelewe kayangasi harma hatwari bandai hatwari kejala wana ketsina ni azolawa kena ula wabatino karitowa ivinge wandu hamanda o si ujabanu umtadze mwenza irumbi wandu wansi pia wana mshanguza ituni wokwala wa haitwani wejabanu werongwaza werunrumu wa Komori mwanama enfant du pays heni mbaba hanu mlio Mwenyezi Mungu na mwoko weni nyeshi harma ubirilizi waheze mbwana zinu rivirilie umkaondo wa Komori sonti pia inshallah haborilio harma engu ya ikoni riono mwana mshohatu koko sukari yokaya hari havunzu emagoba yakaya harma mjiula harima wakati mwinji mwana nyasi abega ikaonga amini marhaba menjio mwanama ikao huni rabu hanyo nyibana ono mwana nyasi abega ikaonge na jitahidi ono yarangubala chasimtsa na masihu yokaya yavurize ili mwana Mkomori yaelewe hatari ikaongiyo venge mwana mshohatu koko sukari ushini hunu daraja yokaya ala kuli hali ngasina wakati mwinji wabeshele ya yokaya rangu wa madagazo yakaya hende daraja yokaya
hafanywa zila Mungu jojele kwamba bana alionge harmaza rehema wafanya zitendo zila ngwajo uhisi za mavunza moyo ono hana zila hun dunia na akhira biidhnillah alkarim ono reni wanadamu wakauziko sione ro wafanya zitendo zila Mwenyezi Mungu jojelia muone za mavunza moyo hun dunia na akhira inshallah na heni mwanadamu ya dhulumu mwanadamu mkomori watsina hata ndongoza mshinzi zotoka ya shangu tumdhulumu bure Mwenyezi Mungu jojele wanronsi pia waoneza mavunza moyo biidhnillah alkarim ono evenge koko sukari hashindi hawana nuwana anya ikao wakabo wamjijubala gamu mnikoni respe na ungwana wahanyu ono mwende hata mribulia emala hoyala no usaidizi we mwana mcho hatuani ifa ukangarjo ukaya hanjia arimaze ze press za Ulaya hafanya ndongo indini harunrumwa emwana mulaya harunrumwa emwana mdunia ikao ngu yashibo nsijubana ono aungu nge harma dunia yaelewe kae komorisa iwasuliwa harma daraja nziro ono hadithi hiso mwanama Ibrahim ono nano wananyasi ikao maartisti yokanga mjuao kaya wafanya jitahidi nziro harma za habari zile ili waonese mwana mkomori yokaya vanungu nge harma tabu ili nge haribulia ze magoba yala rinjia bala rifanya ziara zila za ungwana ono rishemeza ledanzila mtuma mgula hatu mono risasi yijabala wanadamu wahimi ono wahimi wawanie na risasi hamagaya evenge hiyo mongoni mweze noza ungwana yokaya mziono harmwe emakatira rala na huja dukaya vo place ya bishioni ila place ikaongar aminio ukaila place ya ungwana na beshelea venge kadrika hanza le beshelea lila ala kulli hali umbabahanu mwanyasisha mwini yakaya yake ndongo hamadazila kaono umji wa ikoni ka ula mji wa tarikh ula mji okaya heni dahari johenda shay tarikh ya ikoni ngejo bashia evenge ekomori ne onende maudu inshallah evenge ekomori ne lawe mavunzamo yaona inshallah ekomori na hunde wanru ikaongwa jukana irumbi ekomori ne hunde wanru ikaonga amini maudu ngwajo uja warundu mweze tarehe zinu zike abo zidofundwa waju watu waelewe vao wake wandokaya heni mwanadamu johanza jashileze ngama zafikiziwa ngama za mavunza moyo ngama za utabifu ngama za lajoli hizo kaya zifikiziwa ukangarjo fikiza ngama hizo heni mwanadamu johanza jaya huveze ngama zila yajisise wae rifikize na moyo biidhnillah alkarim evenge na rifunde za tarehe zinu zihunde daraja yokaya wananyasi kao ngwajwa huja maudu shawa hunde kaya ekomorila ke japarora nsiyo harmo watwania voka ya matretre wa hele dola shabuka wanadamu kawuwani ya ze kanuni za hekomori ono venge yende message hangu na kamuhimu ono wananyasi kao nganyi harmashesi wa shanzuani wananyasi kao nganyi harmashesi wa shamwali msilejeze jumu habile makatiliano msilejeze jumu habile makatiliano waelewe daraja nziro yokaya ewe vanunga seharma dunia yokaya ngasina matso vanga seharma dunia yokaya matso hatungaonao hule matso hatukajabaki matso hatukajabaki yokaya ngaonao harmale gori la hada na milabahi matso hatuyanga bakio harima ndongo yokaya ibidi rionensi yobasa uhe harima emisomo ya hawana hatu wanikwe nafasi zila wanjia harima za university za dunia wanikwe nafasi wazieneze harima komori hatu ono izo ndeze mbwana za hatu mbwana za hatu nokaya komori hatu istahilwa komori hatu isipula ntondoyo na wanadamu ikaongo na irumbi shaheze fami za hatu shatsi irumbi za komori hatu ibenge hata mpaka ndavo mwesa ni Mungu amana ngarjonana ojumabano inshallah garombo Mwenyezi Mungu heni zijohuja rike wandu yokaya rihime ridafile toifa la Komori sha Mwenyezi Mungu yatsirininke kibala yokaya ridoja banu rewania zenfaida za hatu Mwenyezi Mungu narininke kibala na ushinzi ne jitahidi ne hamu yokaya ridohima banu rewania le toifa la Komori inshallah ibenge hata mpaka ndavo ngari msalimuno salama
garjo nana enina tukanja hina na mtekeleza vanu garombo Mwenyezi Mungu yonde sahau yokayaza nongozi riwasulisha daraja shakarja joka ya karim tekelezani ngasi wazima ngaroanoze mbona zinu hawadhahi karna daraja joka riparodiwa zana ngarjo hola itarehinu haundo shakarna hiu hola haui na singarjo kana moyo rione komorile waliya njema na imani na murwa inshallah wengi hata mpaka ndao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eka wazee hatu wakahamba mzungu na lawe sisi rilio leo ngaramba ukaya wana wakomori walo yavo warenda oye komori hatu iyo na walawe. Wassalamu alaikum.